مساء الخير على كل حبايبنا الحلوين، الناس اللي بتحبني واللي بتكرهنا. لا يا والله، عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش برضو اعمل لايك. مهم يلا بينا علشان ما نضيعش وقت يا اخوانا. ايوه ده احنا داخلين على سواد ملوش اخر. خد مني اخد قلبك اخد قلبك يا اسمها ايه ده؟ عايزه ايه؟ بيقول لك اديني قلبها اليمين وانت خد قلبها الشمال. ايوه هو عايز قلبك اليمين وانا عايز قلبك الشمال. ايوه وزعيهم علينا كده. ايوه كل واحد ياخد اللي هو عايزه. ايوه ما شاء الله الامكانيات كتيره اهي وحاجات كتيره اهي. ايوه الحاجات دي مالهاش صحاب اصلا ولا ليها راجل يسال عليها. ايوه هو في حد بيغير على اللحمه دي؟ وبقت مرطرطه في كل حته، لحمه زفره. وجاي لي النهارده تقول لي ضيفيني على الفيس احلى على الاحلى غير لام حبيبي شكرا. هي النسوان الكبيره اتحطرت ولا ايه؟ يا عم اسكت يا عم. فيها ايه؟ فيها ايه؟ الله يخرب بيتك انت، اي حاجه فيها نروح وخلاص. لا حلوه ايه؟ وربنا دي شبه النعجه العشر. ايه والله عامله زي النعجه العشر. ايه اللي انت ايه دي؟ ايه الوليه كبيره وناقصه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك دي؟ ايه مش شايفه ايه دي؟ انت قربتي تولدي. الله يخرب بيت ابوكم. تحط لها قطره عشان تشوفها وهي بتضيق يا عالم يا اللي بتدق. مثلا قليل البخت في الخبيث تطلع له حسنه جنب فتحه ما شاء الله. ايه الادب دي؟ ايه الادب دي؟ بصراحه الواحد يعني ما شافش حريم مؤدبه بالطريقه دي والله. ايوه جايبين الادب دي من ايه؟ ايوه يعني متربين فين دول؟ والله دول لو متربين في اصلاحيه الحكومه هيطلعوا انضف من كده. هو ايه دي؟ ايه التربيه الزباله دي؟ طب ودي عيالها طالعين شكلهم ايه دول؟ دي يعني لا مؤاخذه طالعين شكلهم ايه؟ اللي هي بالطريقه دي. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوانا. ايه البجاحه وقله الادب وبقينا في ايام سواد يا اخوانا. فاضل ايه تاني هتعملوه؟ فاضل ايه تاني؟ الرجاله مش موجوده. خلاص عرفنا ان الرجاله مش موجوده. ايوه بقى متاح لكم دلوقتي اعملوا اللي انتوا عايزينه. ايوه تقلعوا وتشتموا وتشخروا وتعملوا اللي انتوا عايزينه. ايوه بقت حياتكم انتوا، مفيش رجاله. عرفني كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمه. عرفت السيمه كمان؟ رحتيها؟ رحتها. البنت اللي في السيمه قالت للواد اللي بتحبه يا ريتني حته منك، عايزه اكون جوه قلبك وروحك. كلام فارغ لكن لا دي. تتجوز مين يا ولد؟ تتجوز مين؟ اهدي انت عارف ده مين؟ طب فكروا واحده. والله العظيم دي واحد، والله دي واحد يعني مكتوب في البطاقه كده يعني انه ذكر، بس هو ملوش علاقه بالذكوره خالص يعني. ايوه والله واسمه ليل. يا مطال الليل. ايه والله يعني انا بس عايز انصحكم نصيحه، والله نصيحه لوجه الله. يعني اي حد يتعرف على فتاه ايوه وعنده النيه انه يرتبط بيها، يعني اما يروح يطلب ايدها ماشي من ابوها، يبقى يخلي اخواته البنات ولا امه تخش معاهم الاوضه كده ويتاكدوا ان هي واحده. لاحسن الحكايه دي اليومين دول مش مضمونه. انا والله بقولها لكم، انا بتلخبط فيهم. الله الوكيل لو ما كنت شفته قبل كده انا كنت قلت عليه واحده ومزه. ايه والله. انما انا عارفه اسمه ده وما شاء قال له جوزها لي. اجوزها لك ايه؟ ده انت هتاخد مقلب لو اتجوزت دي. عيب ما يصحش. عيب والزبريش. لا اله الا الله. اذا كانت الاغنيه اللي انت مشغلاها بتقول لك عيب، يعني احنا هنقول لك ايه؟ احترمي نفسك واحترمي سنك يا ست. احترمي سنك. ايه اللي انت عاملاه في نفسك دي يا اخوانا؟ ما انت ممكن وانت متنيله واقفه كده وانت معريه الكوارع دي واقفه عماله تشربي وتعملي كده، يقوم ربنا اخد عمرك واخد اجلك. ايوه هتروحي له كده بفضيحتك دي. ايه وربنا يا اخوانا هتتوبي امتى؟ انت كرمشتي. يا عم اصبر اما نشوف المصيبه دي. شوف ايه دي؟ ايه الخيبه اللي احنا بقينا فيها دي؟
وانت ان شاء الله كده يا حلوه يعني، انت قط ذكر ولا انتاي؟ عايزين نكشفوا عليكي يعني ونشوفوكي ذكر ولا انتاي. ايوه ايه بقرعتك دي؟ ايه الحليكه دي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله يا اخوانا. اسكت يا عم، اسكت اسكت، ده احنا داخلين على سواد وربنا ماله اخر. الله ينور يا حاج، يا والله الله ينور، يا والله انت في الروقان كله، ايه والله بسلطان انت. يا طب انت ام الكلام هتعمل لامك واحده؟ طب امك ما شاء الله وزنها كبير، ايه ده ايه وزن الريشه؟ شايف الست قاعده حاج، قاعده رايحه جايه على المرجاحه مظبطه نفسيه والله عايشه، والله العظيم والله انت اقول لك ايه، والله انت الروقان كله، ايوه كده.